Iako Ukrajinci rado prihvataju strane dobrovoljce, to ne znači da je ratni angažman posao bez obaveza, koji na primjer možete ostaviti kada vam padne na pamet. Mnogi zavedeni romantizovanom slikom borbe za slobodu napadnute države izgleda da nemaju pravu predstavu o težini i opasnosti ratne situacije širom Ukrajine, dok malo ko zna šta znači biti na raspolaganju nekoj vojsci u takvim uslovima. Čini se da su se malo zaleteli i neki iz Hrvatske, zbog čega se oglasio Zagrebčanin Denis Šeler, koji je 6 godina bio pripadnik puka Azov, a nedavno ga je pomenuo i portparol Ruskog ministarstva odbrane u kontekstu organizovanja odlaska Hrvata u Ukrajinu. Dakle, još jednom svim vrućim glavama, takozvani internacionalni bataljon, potpisuje se ugovor na neodređeno vreme, pri čemu je za vreme trajanja ugovora nemoguće napustiti Ukrajinu, obzirom da potpisom ugovora pristajete na status vojnog obveznika kojima je zabranjen izlazak iz zemlje. Potpisali ste ugovor i nećete moći da skoknete kući kako biste rešili obaveze, kredit, bolest, najam, smrtni slučaj u porodici ili bilo kakve druge probleme. Plata vam sigurno neće biti dovoljna za plaćanje kredita ili iznajmljivanje stanova. Iako se ne objavljuje službeno niti je još iko dobio platu, ona neće biti veća od 300 evra, poručuje Šeler.